ikaze abakurikiye Impera Star. Amakuru y'uyu munsi tuyahere kuri inkuru ivuga ko u Rwanda rwiteguye gucyura abaturage barwo bari muri Israel na Iran. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yatangaje ko yiteguye kuba yacyura abanyarwanda bari muri Israel na Iran mu gihe byaba bibaye ngombwa, cyane ko ibyumweru bibiri bigiye gushira intambara irimbanyije hagati y'ibyo bihugu byombi. Umubare munini w'abanyarwanda baba muri Israel ni abanyeshuri biganjemo abiga amasomo y'ubuhinzi, abenshi baba barabonye buruse zo kwiga bigizwemo uruhare n'ikigo cya leta ya Israel gishinzwe ibikorwa by'iterambere Mashavu. Aba banyeshuri kandi umunsi umwe mu cyumweru niwo wonyine bajya mu ishuri, indi 5 baba bari mu mirima aho bamara nibura amasaha 8. Buri munyeshuri aba afite umuhanga mu by'ubuhinzi umukurikirana. Mu gihe intambara irimbanyije hagati ya Israel na Iran, ibihugu byinshi byatangiye gusaba abaturage babyo bari muri Iran cyangwa Israel gutaha hakiri kare. Ibitarabikora nabyo kandi byasabye abaturage babyo kwitegura no kuba hafi za ambasade ku bagize ikibazo bagahita bafashwa gutaha. Ariko kandi Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda nubwo idatangaza imibare y'abanyarwanda bari muri Israel na Iran, yatangaje ko aho bari batekanye. Yagize ati abanyarwanda bose bari muri Iran na Israel baratekanye, ariko hari gahunda zashyizweho zo kuba bafashwa gutaha neza mu gihe byaba bibaye ngombwa. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Olivier Nduhungirehe aherutse gutangariza The East African ko bitazwi neza niba hari abanyarwanda baba muri Iran, ariko hari gukorwa igenzura ngo barebe niba nta muntu umwe cyangwa babiri baba bariyo. U Rwanda rusanzwe rufasha abaturage barwo bari mu bice birimo intambara cyangwa ibindi bibazo, bakaba babafasha gutaha. Abaheruka gutaha ni abari muri Sudani bafashijwe gutaha mu gihe intambara yari yakajije umurego. Ibi kandi ntabwo bireba u Rwanda gusa, kuko n'ibindi bihugu byo mu karere nabyo bimaze igihe biri muri gahunda zo kureba uko byacyura abaturage babyo bari muri Israel. Urugero nka Uganda yasabye Turkiya, Azerbaijan na Jordan ko abaturage bayo bari muri Israel na Iran bafashwa bagahabwa visa bakinjira muri ibyo bihugu bahunga intambara. Hagati aho kandi ingendo nyinshi zijya cyangwa ziva muri Israel zahagaritswe. Inyinshi zijyayo zituruka muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara zakorwa na Ethiopian Airlines, ariko nazo zamaze gusubikwa. Abantu barenga 600 bo muri Iran bamaze kwicwa n'ibitero bya Israel, mu gihe abanya-Israel 24 aribo byatangajwe ko kuva intambara yatangira bamaze gupfa. Amakuru yacu tuyakomereze kuri izi mpinduka zabaye mu mashami yigwa mu mashuri yisumbuye. Minisitiri w'Uburezi Nsengimana Joseph yatangaje ko hateganyijwe impinduka mu bijyanye n'amashami yigwa mu cyiciro cya 2 cy'amashuri yisumbuye mu burezi rusange, aho abanyeshuri bazasigarana amahitamo 3 y'ibyo bashobora kwiga bitandukanye n'impuzamasomo 11 cyangwa se combination 11 zari zisanzweho. Ubusanzwe umunyeshuri warangizaga icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye atsinze ikizamini cya leta gisoza umwaka wa 3 yahitagamo impuzamasomo aziga muri 11 zari zihari mu burezi rusange, cyangwa agahitamo kwiga tekinike, imyuga n'ubumenyingiro. Kuri ubu rero Mineduc yatangaje ko impinduka ziteganyijwe zizasiga mu burezi rusange abanyeshuri bashobora guhitamo kwiga gusa amasomo akubiye mu byiciro 3 gusa, ari byo bita learning pathways. Ibyo byiciro nibi bikurikira: imibare na siyanse, ubumenyingiro n'indimi. Mu nama ku ishusho y'uburezi mu Rwanda yateranye ku itariki 20 z'ukwezi kwa 6, Minisitiri Nsengimana yavuze ko izo mpinduka zigamije kujyana n'icyerekezo cy'igihugu cya 2050 gishingiye ku bumenyi no gutunga abanyeshuri barangiza amashuri yisumbuye bafite ubumenyi buhagije bubafasha guhangana ku isoko ry'umurimo. Yagize ati ubu kuva aho dutangiye gutekereza ku cyerekezo 2050 gishingiye ku bumenyi, tugomba kureba inyuma tugavuga tuti umunyarwanda twifuza kuri icyo cyerekezo ninde, ameze atese, ateye ate, twamugeraho dutese, twafasha abana bacu dute kugira ngo bazatugeze kuri icyo cyerekezo. Minisitiri Nsengimana yongeye ati ni ngombwa ko tureba mu mashuri tukavuga ngo turigisha iki,
turakigisha dute se? Turabwirwa n'iki ko abana bamenye ibyo twigishije? Hanyuma rero kandi tureke no kubabeshya ngo batsinze kandi batatsinze. Ubwo rero tugomba kuvuga ngo reka tubwizanye ukuri, reka turebe uburyo ahubwo tubafasha. Minisitiri Nsengimana yavuze ko baganiriye n'abantu barenga 5,500 barimo abanyeshuri, ababyeyi, abarimu, abayobozi b'ibigo n'abayobozi bo mu nzego zitandukanye kugira ngo bumve icyo bababwira ku mbogamizi bahura nazo mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye. Yagize ati ubwo rero twararebye turavuga tuti mureke ibi twita impuzamasomo cyangwa se combinations tubihindure, ahubwo tugira ibyo twita learning pathways. Ni ukuvuga ngo ikintu wiga ukige kigamije igice runaka cy'ubumenyi. Rero tugasanga ubigabanyijemo waba ufite learning pathways 3: hari imibare na siyanse, ubumenyangiro n'indimi. Minisitiri yavuze ko nubwo buri munyeshuri azajya ahitamo muri ibyo byiciro by'imyigire 3, ariko hari amasomo buri wese azajya agomba kwiga nta yandi mahitamo, arimo imibare, ikoranabuhanga, icyongereza no kwihangira imirimo cyangwa se entrepreneurship. Yagize ati hanyuma buri mwana wese ugiye muri iki cyiciro cy'amashuri icyo yahitamo cyose hagomba kuba harimo n'imibare, hagomba kuba harimo icyongereza, hagomba kandi kuba harimo ikoranabuhanga, ndetse hagomba kuba harimo na entrepreneurship. Rero izi mpinduka nicyo zigamije, ni ukugira ngo umwana azajya arangiza afite amahirwe yo kugira ngo ashobore gukomeza amashuri cyangwa se ajye ku isoko ry'umurimo, ariko ashobora no kugira icyo akora hanyuma ashobore no gupiganwa ku isoko mpuzamahanga. Umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA, Dr. Bahati Bernard, yavuze ko mu gihe bavugurura icyitabwaho cyane ari ukureba niba impuzamasomo ishyizwe ku ishuri runaka riba rifite ibikoresho bihagije n'abarimu bahagije bo kwigisha ayo masomo. Yagize ati ibyo bizatuma izari nyinshi wenda zigabanuka, zisigare mu by'ukuri aho zigishwa neza kandi abana bavemo bafite ubwo bumenyi. Yavuze kandi ko ikindi bizafasha ari uko abanyeshuri bazashobora kubona ibijyanye n'amahitamo yabo, kuko ibyari byinshi bizahurizwa hamwe muri 3 gusa. Yagize ati yego sinavuga ngo 100% buri munyeshuri aziga icyo yahisemo, ariko nkeka ko bizoroha kugira ngo twongere ayo mahitamo kubera ko tuzaba dufite ibyo byiciro by'imyigire 3. Minisitiri w'uburezi kandi yavuze ko izi mpinduka zizagenda zishyirwa mu bikorwa buhoro buhoro mu byiciro ndetse byitondewe kugira ngo bidateza ibindi bibazo. Yavuze kandi ko abari kwiga impuzamasomo zisanzwe kuri ubu bitazabahungabanya kuko bazakomeza kwiga batyo kugeza barangije. Yongeyeho kandi ko n'abarangije bafite impamyabumenyi z'impuzamasomo zari zisanzweho nta kizi impinduka zizabahungabanyaho kuko izo mpamyabumenyi zabo zizakomeza kugira agaciro nk'uko bisanzwe. Yagize ati icyo bigamije ni ukugira ngo turusheho kongerera amahirwe abana tujya mbere kugira ngo bashobore kwiteza imbere, ariko bateze imbere n'igihugu kugira ngo dushobore kugana ku cyerekezo cy'2050. Amakuru yacu tuyakomereze kuri inkuru ivuga ko ingabo zirenga 400 za SAMIDRC za Goma zatashye zinyuze mu Rwanda. Ingabo 461 zari mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zatashye kuri iki cyumweru tariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu zinyuze mu Rwanda. Izi ngabo zatashye ni izo mu bihugu bibiri gusa, zigizwe n'abasirikare 317 bo muri Afurika y'Epfo ndetse n'144 bakomoka muri Malawi. Batashye muri bisi za Ritiko 11 zaherekejwe n'inzego zishinzwe umutekano z'u Rwanda. Saa 3 z'igitondo zibura iminota mike nibwo izi ngabo zasohotse ku mupaka munini wa Grande Barriere zerekeza i Kigali, aho bazava bakomereza muri Tanzania. Ingabo zari mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Epfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zatangiye gutaha ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu zinyuze mu Rwanda. Ingabo za SADC zatangiye gukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kwezi kwa 12 2023. Zafashaga ingabo za RDC kurwanya ihuriro M23 kugeza
ku mpera za Mutarama 2025 ubwo zatsindwaga mu mujyi wa Sake na Goma. Inama idasanzwe yahuje abakuru b'ibihugu byo muri SADC n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba muri Tanzania ku itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri yemeje ko ibiganiro bya politike ari byo byakemura gusa amakimbirane muri RDC no mu karere muri rusange. Bashingiye ku myanzuro y'inama, abakuru b'ibihugu bya SADC tariki 13 z'ukwezi kwa gatatu bafashe umwanzuro wo guhagarika ubutumwa bw'izi ngabo, basaba ko zitangira gucyurwa mu byiciro. Ibikorwa byo gutangira gucyura izi ngabo byaratinze bitewe n'uko SADC yashakaga ko zakoresha ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, ariko M23 yasubije ko ibyo bigoye kuba ingabo za RDC zacyangije mbere yo guhunga urugamba rwabereye mu mujyi wa Goma. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko General Muhoozi Kainerugaba nyuma yo kuva kwa Tshisekedi yaburiye Wazalendo ndetse avuga imyato Paul Kagame. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yikomye imitwe ya Wazalendo yitabajwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntambara irwanamo n'umutwe wa M23, ayigaragaza nk'imitwe igambiriye ikibi. Muhoozi yabitangaje nyuma y'amasaha make avuye i Kinshasa mu ruzinduko rwasize abonanye na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Uru ruzinduko kandi rwasize igisirikare cya Uganda, UPDF na FARDC cya Kongo bisinyanye amasezerano mashya y'ubufatanye mu bya gisirikare. N'amasezerano yemerera UPDF kurasa imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa RDC. General Muhoozi mu butumwa yanditse ku rubuga rwe rwa X yagaragaje imitwe ya Wazalendo nk'iteje ikibazo, ayiteguza kugabwaho ibitero aho iri hose. Yagize ati Wazalendo rwose ni imitwe igambiriye ikibi. Mu byizere ingabo zihuriho na UPDF na FARDC zizabagabaho ibitero aho bari hose, keretse nibaba abanyabwenge bihagije bakayamanika. Muhoozi Kainerugaba mu bundi butumwa yanditse kuri X yongeyeho gushimangira ko Perezida Paul Kagame akiri intwari ye. Ibi yabihuzaga na bamwe mu bahuje uruzinduko rwe i Kinshasa no kuba asa n'uwateye umugongo u Rwanda akayoboka RDC imaze imyaka irenga 3 idacana uwaka narwo. Muhoozi yifashishije ifoto ya Perezida Paul Kagame yagize ati aracyari intwari yanjye, urukundo rugumeho. Kainerugaba kandi yavuze ko umuntu wese wibwira ko hari ikintu runaka yaba atarigeze kumvikanaho na se wabo, ubwo yavuga Paul Kagame, avuga ko uwo muntu yaba ashaka ko Kainerugaba amwohereza ikuzimu. Reka amakuru yacu mu Rwanda tuyasoreze kuri aka gashya kabaye Nyamasheke, aho umugabo w'imyaka 52 akurikiranyweho kwiba ibendera ry'igihugu. Polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Nyamasheke yataye muri yombi umugabo w'imyaka 52 ukekwaho kwiba ibendera ry'igihugu akarimanika mu giti. Mana yanjye. Ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu nibwo ubuyobozi n'abaturage bo mu mudugudu wa Bisumo, akagari ka Bisumo, umurenge wa Cyato bageze ku biro by'akagari basanga ibendera ntarihari. Mu gushaka amakuru y'aho ryarengeye nibwo baje gukeka ko ryibwe n'uwo mugabo, kuko hari abari bamubonye nijoro yasinze, akaba hari hashize amezi 2 ateshejwe ashaka kuryiba. Nyuma ubuyobozi bwaje guhabwa amakuru n'umwana w'imyaka 14 avuga ko yari mu nzira ajya mu murenge wa Macuba akabona ibendera rimanitse mu ishyamba. Bikekwa ko aho mu ishyamba ryahashyizwe n'uwo mugabo kuri ubu wahise afatwa akaba afungiye kuri RIB station ya Kanjonjo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyato Harindintwari Jean Paul yatangaje ko idarapo rikimara kuboneka ryahise risubizwa ku biro by'akagari ka Bisumo, naho ukekwa akaba yarahise atabwa muri yombi. Yagize ati asanzwe afite imyitwarire itari myiza irimo n'ubusinzi. Hari hashize amezi 2 agerageje kuryiba afatwa, uwo mugambi atarawugeraho. Gitifu Harindintwari yasabye abaturage bose muri rusange kubaha ibirango by'igihugu no gukunda igihugu. Dukomereje mu mahanga, Trump ngo abona kwiyishimwe rya Nobel kubera guhuza u Rwanda na Kongo. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagaragaje ko akwiye ishimwe rya Nobel rihabwa indashyikirwa mu guharanira amahoro ku isi kubera guhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibindi bihugu byari bifite amakimbirane.
Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu yasobanuye ko intumwa z'u Rwanda na Kongo zumvikanye ku ngingo zikubiye mu masezerano y'amahoro azashyirwaho umukono ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu nyuma y'ibiganiro byazihuje bikamara iminsi 3. Abinyujije ku rubuga rwe rwa Truth Social, Perezida Trump yatangaje ko yishimiye gutangaza ko we na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Marco Rubio bateguye amasezerano y'amahoro ya RDC n'u Rwanda yo guhagarika intambara imaze imyaka myinshi yaguyemo benshi kurusha izindi nyinshi. Yagize ati abahagarariye u Rwanda na Kongo bazaba bari Washington ku wa mbere kugira ngo basinye amasezerano. Uyu ni umunsi mwiza kuri Afurika kandi mu by'ukuri ni n'umunsi mwiza ku isi yose. Uyu mukuru w'igihugu yatangaje ko nubwo agiye gufasha u Rwanda na Kongo kugera kuri iyi ntambwe, akaba yarahagaritse intambara y'Ubuhinde na Pakistan, agahagarika kandi intambara ya Kosovo na Serbia ndetse n'andi makimbirane hirya no hino atazahabwa ishimwe rya Nobel. Trump yagize ati ntago nzahabwa ishimwe ry'amahoro rya Nobel ku bw'ibi. Sinzarihabwa kubwo guhagarika intambara y'Ubuhinde na Pakistan. Sinzarihabwa kandi kubwo guhagarika intambara ya Serbia na Kosovo. Sinzarihabwa kubwo kubungabunga amahoro hagati ya Misiri na Ethiopia. Muri iki gihe intambara zihangayikishije isi cyane ni y'Uburusiya na Ukraine imaze imyaka 3 ndetse n'iya Israel na Iran yatangiye mu rukerera rw'itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu kubera ubwumvikane buke ku mushinga wo gutunganya ingufu za nucleaire. Trump kandi yatangaje ko ashaka ko ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati bigirana amasezerano y'ubumwe, amasezerano azwi ku izina rya Abraham Accord. Aya masezerano ngo ashobora kubifasha kugera ku mahoro nyuma y'imyaka myinshi aka karere kabamo intambara z'urudaca. Yagaragaje kandi ko niyo yagera ku masezerano ya Abraham muri aka karere kose agahagarika intambara y'Uburusiya na Ukraine, atazahabwa ishimwe rya Nobel. Gusa ngo icyaha agaciro nuko abaturage bo babona imirimo ye. Tubibutse ko ishimwe rya Nobel rishobora guhabwa umuntu ku giti cye, itsinda ry'abantu cyangwa se umuryango mpuzamahanga byaharaniye ubuvandimwe hagati y'ibihugu, kugabanya ikwirakwira ry'intwaro, uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'amahoro binyuze mu rwego rwa diplomasi. Uwegukanira ishimwe asabwa kuba yarakoze ibikorwa bikomeye bitanga umusaruro w'igihe kirekire mu kugabanya amakimbirane, yaraharaniye kandi ubwiyunge cyangwa se akarengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'amahoro ku isi. Reka amakuru yacu tuyasoreze kuri inkuru ivuga ko Vice Perezida wa Amerika yatangaje ko Amerika itari mu ntambara na Iran, ahubwo iri mu ntambara n'umushinga wa kirimbuzi muri Iran. Vice Perezida wa Amerika J.D. Vance mu magambo ye ya mbere atangaje ku mugaragaro kuva Perezida Donald Trump yemeje ibitero bya Amerika ku bikorwa bya kirimbuzi bya Iran, yagaragaje ko Amerika itari mu ntambara na Iran. Ubwo yasobanuraga uburyo perezida yafashe icyo cyemezo, yagize ati ntituri mu ntambara na Iran, turi mu ntambara n'umushinga wa kirimbuzi wa Iran. Ibi Vance yabigarutseho ubwo yari mu kiganiro yagiranye na NBC muri Meet the Press n'umunyamakuru witwa Kristen Welker, ashimangira ko ibyo bitero ari ikimenyetso cy'ubushobozi bwa gisirikare bwa Amerika. Abajijwe ku makuru y'ubutasi yafashije gufata icyo cyemezo, Vance yavuze ko habayeho umwanya muto w'amahirwe. Vance yagize ati birumvikana ko twizera urwego rwacu rw'ubutasi, ariko kandi twizera n'umutima wacu. Abanya-Irani bahagaritse ibiganiro mu buryo bwiza, ari nabyo byabaye intandaro nyakuri. Uyu Vice Perezida yanavuze ko Trump yafashe icyemezo cyo kwemeza ibyo bitero nyuma yo gutanga ibyo yise amaganya y'ibanga kuri Iran, ariko kandi yanze kuvuga ibyari bikubiye muri ayo maganya. CNN iherutse gutangaza ko Trump yahaye Iran amezi 2 gusa yo kugirana ibiganiro, ndetse asaba Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu kudatera Iran mu gihe ibyo biganiro byari bikirimo gukorwa. Munyemerere tubashimire mwe mwese mwari mudukurikiye, mugira umunsi mwiza, muhahe muronke, amakuru yacu yo nakagaruka.